Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Menteri Bapa ia ke Kamrep ha ke jelah ubak bante dor lengdo ulahir hi delegation Delhi bania kendo ia Menteri ke Kamrep jong ke Sarkar Pedeng Narendra Singh Tomar ban kerpat ia kila cingerap kerpang naga bentai kinong rep ha Meghalaya. Ubak bante dor ula pentip ru ha Menteri ke Sarkar Pedeng halo ke jingot jingnam kinong rep ba ke don kam ia ke dawai sebo naga bentaban penke imbiang ia ke rep keriang ha ke jelah. Menteri ula pentip ru banaka liang jong ka Sarkar Pedeng kala simkia halo ketiga benta naga benta ke bit ke biang jong ki nongrep ke jelah. Kalong ke ka ba penkemen masong ban ai kublai khamtam ya ki nongrep ki jong ni po jelai nadu tu sni bangami mau mangan lech gali mangani kandu ya menteri beri pe ya kamrep jong dari India bro koi de nakaliang ka jonga bat ke jingedon lang ringkat bat ki nongelam jong ke HFU Jongka Hills Farmer Union, Pak Komandar, belum Presiden, berkunjung Pak Alfred, belum General Secretary, bila ayo bani kendu ya Menteri beri pe ya harap kariang Narendra Singh Tomar, bat long sisa ke IKI ke bahas sukumen, nama ke IKI ke bangi keren, nilai laipor wadu mbak siten genta, yo bangi keren bah IKI bro, bat nilai batai lut ya ke IKI ke jenjar ke cinge bagi nongrep kimat hakini ki caka bagi susu ba klem ka sbo klem ka yuria kinumla ban rep kamtam ye kini ki marrep ki bagi penmi sibon mo sosau han ubi dei na takadau ka jing kendu kalong ka sultana la kali bah tik patek ban la batai ban nakaliang ka cumu la ya keren la khat idon lang bagi officer behe juga sarkar India ban penbaik naga benta ban nyerap ini ban kentiu kerap karyang hamtam ya kani kajung kajungi pada kajung pon sultanat ini keren sibun bat kuwi dai ki jing kuwi dai bat ka jingdon kam jungin nang rat ki jungi kuwi dai bat ka PM Kisan bat kuwi dah dai ba ka hangni bat ka jing ya kendu matas ni kham stress bangi kami keren ba kuwi dai ba kani sebo nomor beliau ya banyak keren ba mentala ka tasnam mo pelong yang ibala prasnam menghamyo syu prasnam tam menghamyo syu ni sebuah dalam Sarkar India kum ka kota ke jongi ndai ndalai penbaik ndalai keren kamdan jinge inyo dan ndai ni sutu maka jing demand maka ni jing don kam ke jongi kam dai ada bobot long kamda lele ndai kai ke badon kam ni don kam bangin hikairu ikinong rap ke jongi bangin dang ya bu su ki badon kam mungkin just scheme nak benta ban ai ki awareness program training nak benta ki nong rap jungi bagi da badon kam makan ai usbor ngide benang ban badon kam ngide ban su badon kam pathar nang bakan nong ke jumen toy na benta ki nong rap jungi ski mungkin yo ke jing nang ye jing tip apa ka ringi su thu sai mengilai keren meneru mau su thu sai baklem kan ni gasbo ai kalau ke jing ke nong rap jungi pada ka juga por pan kalong ke IKI ke ba kalong ke IKI ke ba nakaliang ka state ke jongi ke ba ngila pensno kat kum ka rai ke ba ngila shim ba office order ni guru snow komen ba ngila ya da linti ke ba dai kit pathik ndai don kampat OP banang ye kendu post support jongka government of India be dai barga kam ka jam be dai barga kariang ko jela ko ye jongi te kalong sisa ke IKI ke jing job na mentagi norat ke jungi umangala kular umangala ong